طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Masih kita niyo kitab غاية التقريب، كتاب الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى، متن الغاية والتقريب. وسنا kita niyo رينها فروض الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وسننه 10 أشياء، بهاء والسن فروض، لمة إن مؤلف، فباب سنن الوضوء. إن هات سنن جمع سنة، جمع سنة. إن هات سنة يثاب فاعلها امتثالا لأوامر الله، امتثالا لأوامر الله، ولا يعاقب تاركها. إن هات سنة tungbasan kau mangmuhinangun serta di kau pinjalaun siksaun bangmu ketinggalan. Sunnah ingannya. Naam. Wa sunanuhu iban in mga sunnat niya, sunnat sinudu. 10 asya hangpu parakala. Hangpu parakala amunainiin ummahat as-sunan. Munainin mga rakula inaan sunnah sin pag-ail. Wala nasabot sin muallifin katan sunnah o pa mga sunnah. Nah, kalau hakaywanan kitab masabot insyaallah ta'ala. Hindi hangpu in nasabot sunnat sin pag-ail. Jayid? Nah. Muna at-tasmiyah. At-tasmiyah. Hatisin at-tasmiyah. Amuin mamungkaw bismillah. Amuin mamungkaw bismillah. Ingan niya at-tasmiyah. Bukun at-tasmiyah. At-tasmiyah. Tamam? Mamungkaw, hari pa ko makapag-ail, long mo bismillah. Mamarahin na. Bismillah. Nampak ko mag-ail. Mang mujukop bismillahirrahmanirrahim, mayroon din sa bisaan. Amo tuwing sa jukop-jukop to. Ada pun in nasabot hadith in Rasul sallallahu alaihi wasallam, impiamong niya bismillah. Naam. Tamam? Nah. Wa sunanuhu 10 asya'a. In mga sunnat niya hangpu. Muna at-tasmiyah, amunain pamu bismillah. Naam. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith, kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa abtar aw aqta' aw ajzam. Iwan riwayah. Immakna sin hadith ingkatan sin pakarajaan dhibal amin aun halga niya. Diba labi luwa na in mga pag-ibadat, pag-ail. La yubda di siya tagnaan sin pag bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Imparakala yan bugto daing habarakat. Ay bima'na wayruun
barakatnya. Tamam? Kanday magbismillah insiya sunnah. Insiya sunnah. Naam. At-tasmiyah. In sumuno wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Paghugas sin dua kaf. In kaf 5. Tamam? Hugasan mo na in 2 mo. Qabla, hari pa. Idkhal. Idkhal ini masdar sin adkhala. Tamam? Hari pa, mapasud sila karwa, palawm sin luluunan aming pagbubutangan sin tubig. Ilang taon, pastan mo, gail ko. Kasi na mga kabayan ta, mga po, nagsasawad kita tubig. Tamam? Bukasan mo na yung 5 mo hakwa. Sabab, arakala aun mga lummi, yung mimikit, 5 mo. Arakala. Na, nabang matuhukasan na mo na, hakwa, matanto mo si malano na siya. Nabang siya malano na mabaya na siya sinamuin gayong, ikaw mo maun, hisawk mo, ipagka mo sin tubig. Man dyan na nakaw sumawak maun, dyan na. Tama? Ang kanda, miyakruh sin syara, in magtuy-tuy mo ilugum, in 5 mo maun pa, amoy pastan pagluluunan sin tubig. Hukasan mo na aring akwa, para yaon mo biha. Na, labi luwa na bang kauring hakatukan. Bati mo sin mga subo, baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, papahukasan. Sabab di takaingatan, banghaw no wakas na to, 5 mo. Akala kaya pangulin mo sin mga uno-uno na malumi, kaulin ko mga tampat malumi, mikit halima mo yung najis, na mahinang sabab sin, ikanajis sin tubig. Ikanajis sin tubig. Kandad tulong sin mga ulama, in hukuman sin paghukas sin 5. Hari mo pamasud, hikasud, luugom man to pa pag luluunan, sunnah in hukuman niya. In sumuno, al-madmada. Al-madmada. Inatisin madmada, paggumgum. Paggumgum, at tawakan pagbugmog. Kita nyo rin magbugmog? Amin mag-gargle long sin bahasa bihaon. Na, pasuron mo in tubig, pasimud mo, thumma tudiruhu fi famik. Pamuha mo yung pagbiha-biha nun. Pag limog mo kung halawm sin, simud mo. Yung pagtag si bihad, tumab, madah. Pag si bihad, tumab, madah. Kamaya ka mo si mga kakahukan kita. Na, unin hukuman si mabmada, sunnah. Napag-uso ang gumgum, diretso mo na inumon. Di, tamudjuhu, madja yamudju, ibula mo. Bukon mo diretso na inumon. Lang mo na sabot kita bipakuan. Marain hipadiretso na ipainom. Ayaw isabihan. Iuno mo, ibula mo. Tamam? Ibula mo. In sumuno, al-istinshaq. Al-istinshaq. Inhatisin al-istinshaq. Naam, amunain paghangit sin tubig laway hailong. Amambihanon mo. Yung pagtag sin bihad to yung paghangit, istinshaq. Naam, istinshaq. Sunnah in bihad. Sunnah in hukuman niya. Doon naka hukasan mo na yung simud mo. Uso sin simud mo makato, ang pakahumanggit pamo isunga. Yung pagtag sin pagsunga, alistinthar. Alistinthar, istanthara. Ang penyari istansyaqa,
istanthara. Murayson yung mga fi'ila. Istanshaqa, istanthara. Thara. Naam. Demikian inhukuman niya sunnah. Manjari mo tunga-tungaon. Umakaw tubig. At sipa manggumgum kaw. Pag-uwas, intunga harap pa kain. Harap pa, pailong mo. Isungam. Tamam? Manjari imbihad to. Naam. Ilabi maraya mo in kandihon mo na. Umuan na kaw, pasimod mo, pag-usat to ampa, pailong. Naam. In sumuno wa mashu jami'ir ra's. Wa mashu jami' ar-ra's. Sa puhon mo ingkatan. Sin umo. Atin niya buhok ha umo. Pwedinin, impagsapukan niya. Umakaw tuwig, basaon mo. Pabubihanon. Bihan. Ini, hindi. Di ha'idhar. Amin biya buhok niya. Nabihan. Pagbihan, bihan na. Para kanun mo mari. Tamam? Para kanun mari. Sambil mabut siya mari, pabuli po kay. Tamam? Di man nabuli po kay, pamo siya balikon na isa magbalik. Unang Jumato, nabasa mo in, buhok mo kataan. In palawom, iban pakuha. Tamam? Baking po. Nabang ungas, mayroon na bakingan niya. No pa yung bakingon niya sin. Mayroon na buhok. Sa puhon niya na sadya magbingsambihan. Ayaw na siya magbihan. Balik sa no pa yung balikon niya sin. Mayroon na. Tamam? Na. Atin niya, style na kumaning ka niya. Style na kuman. Na. ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين الله ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. Sa puhon, hugasan in dua tainga. In udhun. Zahirihima, in lahil nila karwa. Wa batinihima, iban sin batin nila karwa. Sin tubig bago. Bimain jadid. Haunin lahil sin tainga, haunin batin sin tainga. Haunin lahil sin tainga. Hauno. Haunin lahil ini atawa ini. Inin batin. Amuinin lahil. Akuwa. Ha? Intay nga, duhan sipak. Tamam? Sunnah, hugasan mo sila karwa in lahil nila. Iban sin batin niya yari. Sarta, bago tuwig. Uning pagyanon day ni bimain jadid. Hatuwig bago. Hati niya in tubig usalun mo. Hipaghukas mo sintay nga. Bago tubig, kawaon mo, bukon tubig amo imbakas mo na piyagsapusin, buhok. Ha? Matauran mag-ail, nga pag-ail bihan sim buhok, harap na pakain. Patay nga na. Yan. Ang kaywanan lumaos pa mga liog. Yan. Dana pa mga bihan, pa mga kipit na uno na ba dagbus yung tubig niya. Bukon na hot brown, kiula itom na. Sabi sin nakalando na yung taon. In sunnah, bimain, jadid. Tubig, bago. Ya Aba Bakar, kumakaw tubig bago para tuda tayo nga mo. Buko na mo yung tubig asal yaon na hao mo. Tumtuman nyo yan. Na, magkaw mag-ail, implement ninyo magtuyo. Lang mo ba yun na madhab sin Imam Shafi'i. Na lawa kung tanyo manin dalil, bang uno, yung piyagdadalil, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Biya din hantang niya, sin zahir, iban sin batin. Biya ini. Usalun mo, asimah sin udhon. In simah, amin ini ha. Kita yung mga daan-daan ini. Yan. Ibutang mo ini, pagkasensibi-sibi, halaw mo. Yan. Kita niyo? In ini, no. Ako Yan. Pagka mo sin tubig, ang kau makatanam ini, bihanon mo.
Dagpak na bihan, ang pamubihanon, panagnaan. Aunsa na mo hindi halaw mini nakatatapok tuod. Ihanon mo. Bihan, harap mari. Pag abot niya mari, magbak sila karwa. Kita nyo na, nagbak na. Pangaroon mo isabin ini. Amin ini na, himibal. Ini, kaumutoy dapit paki. Ini sa mabsin maglanala na rin, maghulas. Magbaho yan. Akala yan doon, may standby mga saitan din doon. Dahon mo siya, bihana. Yan. Dua. Ka na bang bed din, Abu Bakar? Pakita ako na ako, Abu Bakar. Pati, Abu Bakar. Tamam? Kataan labayan mong simak yaon. Yan, harap mari. Pag abot niya mari, paakaroon na si bin ini. Jayin, pagpraktisan nyo nga lang. Na? Dua rin na ka nyo habuhok, iban sinamoy ini. Jayid, unin usalunta, tubig hahau atawa ma jadid, limain jadid. Na. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. وتخليل اللحية الكثة. وتخليل اللحية الكثة. Sudlayon mo. Yung takhlil ini, tukhallil, amin biya sudlayon mo bihan. Pasuron mo, paut-ut, silima mo. Mati makna sin takhlil. Khallala yukhallilu takhlilan. Takhlilul lihya. Unin lihya, pungot. Tamam? In lihya, pungot. Al-katha, inati sin katha marakmul. Manjari mo siya basahun al-kutha, aw il-kitha, aw il-katha. Bimuthallatha. تخليل اللحية الكثة. Sudlayon in pungot marakmul. Naka na to na bang unin hati si marakmul. Amo yung pungot bang mo kataon sintaw di mara nagbisara kay muri ka kitanin. Inono in paisim bashara habasa habulian. In pagtag simbihad to pungot katha. Tamam? In pungot manipis kakitaanin pais uning pagtag al-khafifa. Na. Sudlayon mo siya, sunna. Biyad diin. Kumaha ka tuwig bago. Pagsapo mo simbayho mo bihan. Tamam? Pagsapo mo simbayho mo. Kumaha ka tuwig bago. Sudlayon mo rin hasawm. Yan. Tamam? Sudlayon mo rin ha sawm. Tamam? Bang mga rayndi, bihanon mo. Yan. Dahil nga sawma. Dahil nga asfalil hanak. Amin hanakin ini. Di. Bukon bihan. Bihan. Yan. Bihan. Na, uno na yung jima to pungot po. Nagkakangkangan na. Pasaram mo na. Di, palikwisan bihan. Uningan si bihan to. Takhlilul lihya al-katha. Takhlil al-lihya al-katha. Inyadto sunnat bang kita mag-ay. Saan ba dasin mapungot nyo yan? Upat na yung taon dyan na yun ako magtakhlil. Mayroon na siyang karahan sin pagtakhlil sin mabihan. Tamam? Naam. In sumuno, takhlilu al-lihyati al-katha wa takhlilu asabi'i al-yadayn war-rijlayn. Takhlil sudlayon, pasurun haut-ut, sin asabi'. In asabi' jama' sin isbi'. Aun walu siyam basahan ka na sa inyat to bahasa Arab na. In isbi' atawakan isbu' inhati niya hulamay. Naruwa yung gulamay. Hulamay 5. Asabi' al-yadayn, iban asabi' al-rijlayn. Hulamay 6. Bangkaw mag-ail, sunnat insudlayon mo in gulamay 5 mo iban sige. Bangkaw mag-ail, bangkaw halima bihanon mo ha. Tagnan mo ha tuo. Akramin, bihanon mo ha. Uling pagtag simbihan, takhlil asabi'il yadayn, pagubos bihan. Sabab aun waktu mga inilikudanan sin tubig. Kanda tuwang mabihan mo siya matan tumusin,
yadto na nakasudin tubig si Mampay. Tamam? Insiki, mangkaw maghukas insiki mo. Ilong tensiki mo ha, yarin bakul. Tagnaan mo hato, bukon halawa, siki tampal pa, to, inin usalon mo. Ini. Han. Siki niya, bihan. Usa tukos na. Di na kawan sipak. Tagnaan mo rin di. Han. Tamam? Bihan. Ang bihad tuhan, sa paon yan kayo ba ng siki? Be nagbibihan ha? Maluuya yaw namin nagbibihan. Narito dyan, wala kautan. Ang mga sikibihan, maragbus luuya namin nagkukuhan bihan. Di mo kakuanan, di mo kautan singkuan na. So yung murat to bihan. Tamam? Ito tayo sikim. Naam. وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى إنه كولو تقديم قدم يقدم تقديم قدم يا أنانيا تقديم pagpauna sin yumna to على اليسرى دين هلوه taqdimul yumna ala al-yusra. Pagpauna sin tuo ala al-yusra ding halawa. Tamam? Sab naka natunin hadith in Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammunu fil umuri kulliha. Awaya sa sinamuin magtagna ding hauno tampal pato. Naam. Mang kita mag-ail in sunnat paunahunin tampal pato ding halawa. Sa ini mapakay sadya siya harwa jawari pagsimbaranta. Uno naman muna 5. Usalon si halima iban hasiki. Uno ko magpauna sintureng halawa bang halima iban asiki paunaw mo hindi ang parin. Bukun hakatan, bukun lang mo sambil bayho, paunaw ninto, beri yung pagpauna mo. Kala kumakaw biya ng pamusay-say singon, tuuna, palawa, inilong biya din, buk na ilong biya lang tuo, la, so biya din, iniyan lang mo hauno siya, ma-applicable sadya siya hauno, doon sadya siya lima iban asiki. وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا pagsutsi makatu bagukas ko sin lima mo makatu mamugbog ko makatu bukas ko sin ilong mo makatu bayhu mo makatu ayaw ko magpalabi inuwos na bukuan na ingwa mo pabot ko pahaddul israf magusiwa ko tubig ayaw. Naam. In lima mo makatu. Tamam? Kataan yan makatu. Malain kanin buhok. Nagkhilafan sin ulama, sin ashab al-Shafi'iyya. Kaybanan imian makaminsan sadya. Kaybanan long niya makatu. Jihari ra insyaallah ta'ala rumatong din waktu niya bisarahun taman insyaallah subhanahu wa ta'ala. In sumuno, inapusan, al-muwalah. Inta biha, ini bang ko humundong, in pag-pronounce ka niya biha, al-muwalah. Bukun al-muwalat. Al-muwalah. Al-muwalah. Tamam? Inhati sin muwalah, wala yuwali, wala piyagsuno niya. Kandalawang niya, wala yuwali, piyagsuno niya. Yuwali, piyagsusuno niya. Al-muwala, pagsuno-suno. Ay bima'na suway yung pag-ail mo, paghukas mo, pagsapo mo, magsuno-suno. Iban sin mapuas dahin kanyari siya manjari, kautan. Pag-uwas maghukas sin lima mo, simud mo na magtuloy. Pag-uwasin simud mo, sumuno na, ilong mo na. Wasin ilong mo na, bayho mo na magtuloy. Sumuno yan.
Di man dyan pag-ututon mo. Bul khair. Lang mo manggum-gum ko. Pag-usat ko na isab ko, magtapaista bihan. Was magtapaista ilong mo na isab. Diyan na biya ito, Arfa. Di man dyan. Ang kandalong si mga ulama, in pagmuwala, in pagsuno-suno, amuing ganta. Ganta. Hukasan mo in hambuok. Di pa kau makalaton pa amuin, di kau makalaton pa hambuok, masipain, basa pa in hambuok. Pangkaw mo in hiukasan mo in hambuok, paglaton mo pa hambuok, tahay na, patal na yun, ay magbalik na ka pa. Ma'am, ang tabihan lima mo. Pag uus mo naghukas sin lima mo biya, nanuisuy pa ko, ang story pa ko, biya ini. Pag hukas mo sin, pagsapo mo sin buhok mo, tahay na ini mo, way na. Nang muli na masah, in pag ayil mo, balik na ka ring ha, panag na. Kanda suway aun, in muwala. Naam. Amoy ni in mga nagkasabot, tungod sin sunan, hangpuin taod nila, at tasmiyah, غسل اليدين كفين قبل إدخالهما الإناء المضمضة الاستنشاق مسح جميع الرأس مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا والموالاة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.